Haga jingla kai La Liga peringkat Cadiz Persia ika Atletico Madrid. Haga de jingla kai ka Atletico Madrid kalamat ika namrem hadin magala sya pelim hakmat ka Cadiz da Arlanot. Badia gini gi argol jeng Cadiz layo ben tap lengbau juami. Haga minit ka ba ar peusau bat haga minit ka ban riu peusau. Hagawai par gajing lekai La Liga peringkat Girona Persia ika Osasuna. Haba pai syag gajing lekai ke Girona kala khori ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Osasuna da Arlanot. Baling bang gajing job ke Girona kala kiu biang syag kerdan ka ba ar haga mi ya khen pon. Haga ba gaduna sau pon ya ka Real Madrid. Haga jing lekai Serie A peringkat Kenhuno Martinez ka Inter Milan Persia ika Bologna. Haba pai syang naga jing lekai ka Inter Milan kala khor biang ya ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Bologna syabar na laying dai welanot badia naga sigol jong ka Inter Milan layo ban tap lengbau Jan Bisek baleng bang naga jing job ka Inter Milan kadang scam ban bat ya ka kerdan ka beningkong haga mi ya khen haga baga tam hadu khat prapon ya ka Juventus ka babat ya ka kerdan ka baar. Haga jing lekai Premier League hapre ka Manchester United Persia ya ka Everton. Haba pai syang naga jing lekai ka Manchester United kalamat biang ya ka nam job hadin magalala ban pelim ya ka Everton da Arlanot. Badia gini gi argol juga Manchester United layo ban tap lengba ka penalti balagan jat da Fernandes haga minit ka bakat ar badu Rashford haga minit ka balai penriu. Haga wei par ka jing lekai hapre ka Arsenal Persia ya ka Brentford. Haba pai syang naga jing lekai ka Arsenal kalayo shua ban penki jar tang haga minit ka bakat kendai lengbau Rice Henry Hashwaban kot ka kela step kata ka minit ka basau perusan plus sau ka Brentford kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba wisa badai Hashwaban kot ka jing lekai kata ka minit ka batra penriu u Havertz ulayo biang ban tap ya ka gol pentam naga benta ka Arsenal badai le bagi digi argol ka Arsenal kala la ban pelim ya ka Brentford da ar la ka wei baleng bang nagi jing job ka Arsenal kala kiu biang sya ka kerdan ka baningkong haga mi ya khen pon haga baga tam shipon ya ka Liverpool. Haga jing lekai Bundesliga peringkat Werder Persia ika Dortmund. Haga nega jing lekai ka Dortmund kala khori ka nam job syabar na layik hadin bagalala ban pelim ya ka Werder da arla ka wei wala kai le kai tang shipeu ngut haga kelamit hadin ga jing yorat kad u player jongka Hashwa ban kot ka kela step kata haga menit ka basau peusan plus iwei. Haga wei par ka jing lekai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia ika Mainz. Haga nega jing lekai ka Bayern Munich kala khori ka nam job haga jing lekai halaying hadin magalala ban pelim kuput ya ka Mainz hadu pra la ka wei. Pada haga nega jing lekai u Goretzka ulayo ban tap argol naga benta ka Bayern Munich. Badu Harry Kane ulayo ban tap lai gol haga nega jing lekai kata haga minit ka bakhat lai sau peusan plus nyau pada haga minit ka bah nyau peu.